بله کردستانیین هجا و برومت منتبدا بخیراتن برنامه یامه ایشف لسر بیر آنینا جانگوریه کی ولات خبخشه کی نشتمان مرخاصه کی دلپاک لسر مصطفى تانگونره بسدم چلمین سالوگرا شهید کتنا ویده هم دگل هفالدوزین وی به پیشبری ونه میوانین ما هم وبدن ناس کرن یاشار عبدالسلام اولو حارس مدنی مارسیل شفیق önce منتبدا بخیراتن سر چاوان سر سلام بخیر ادبی اسپاسیو خیراتنا همو میوانین ما و همو بشتروانین کنها بشتاری برنامه مولد کن از دخوازم سریدا کرتجیانا شهید مصطفى تانگونر بوارا پارده بکن و دوره مافی آخافتنی بدم میوانین خواه مصطفى تانگونر به سال 1959 به گند حاجیا کردا و به گریدایی قضا بسمل یا آمد هاتیه دنی جمالبات کی فقیر و اولدار بود خواندنا خویا سرته و ناوین لدبستانا لیلی و الفارقین یکر دیار بکری لیسه سانتی دا خواند دوی دمیده لدیار بکری و بسملی دناف رفیم ددکاده ده دست بخباتا ریخستنی کر زاننگه ها بغازی چیا استنبول قزنش کر لجبر صدم آبوری دوام نکر بسال 78 79 ده ده انستوتیا پرورده دیار بکری قیدا خواه چکر ده انستوتیا ده بشداری خباتا خواندکاران یا اکادمیک بو و ده تیکوشینا نتوی و جواکی ده جی خواه گرد و دناف خواندکاران ده هات ناس کرن و بو بری و بری ده اوکاده یعنی کوملیا کلتریا خواندکارین بلندا دیار بکری ده همان ساله ده بو اندام کیپی پارتیا کارکری کردستانی پشتی کو نیسانا سال 79 ده لکردستانی و ترکیه عرفی اداره هات اعلان کرن و خباتا لگالا ددکاده هات سکناندن او لسر دیرکتیفا پارتیه به این لگال خباتا خود دوام کرد ده کمیتیان ده جهد پشتی جونتایا 12 ایلونا سال 8 ده ده شرطین گران ده خباتا خود دوماند گلک جاران هات گرتن هات اشکنجه کرن لدف جتی کوشینا خویا نتویی برندا ده سال 81 ده چو لبنانه لکامپین فلسطینیان ده پرورده یا لشکری دید لی ویجی دناف حوالین خدا تقدیر دید گلک جاران جمرن خلاص بود ریخستنا وی ده داویا جوتما 81 ده مصطفى شان بلغارستانه جبو خوندنا خویا بلند بکر لسوفیای ده فاکولته فلسفه ده 2 سال خوند لسر بریارا پارتی درش خوندنا خبردا و سال 1984 ده چو دانیمارکای ده دانیمارکای خباتا خویا سیاسی و دموکراتیک دوماند دناف کوملیا دموکراتین کردستان ده خبات کر و ریوبریا وی کر ده دانیمارکای جی دناف هوال و دوستین خدا وقتی کوشر هات ناس کرن جعالی کی و اندام کی گریدای پارتیا خو بو جعالی دنداجی دجمناتیا توری خستنی نت کر باوریا وی با آواکرنا اوتوریته که نتویی هم برجواندی نتویی لجمعی پیشیا هر تشتی ده 4 مجدارا سال 1985 ده لپایتخت دانیمارکای لکوپنهانگی به دیرکتیفا بریوبرین پککی به کمپلوکی هات کشتن مزلوی نها لگورستانا چوبان چشمه یا یعنی بوسنا استنبولیه بلی کرتجیانا مصطفى تانگونر اف بو پشتیوی از خوازم مافیا خافتنی بدن میوان الخواه کرم کن یاشار عبدالسلام و غلیمون درباره حوالتیا ویده و جان لاویده کرم کن gelek spas dikim berî her tiştê spas ji bo vê davetê ku ez li ber ji bo dikarîbem îro li ser hevalê xwe bipeyivim lê eger izna te hebe berê min bila hevalê min Kek Şefîk
بپیوه برکو ناسینا من به مصطفی را به هفته و هشته و دست بده که لی قاسی که از زانم که شفیق و که مصطفی دیگر ها یا تلی بلگه و قلی به هور خواندنه و جهمین باجارو کنه قاسی که زانم که شفیق جمن زودتر پیشتر که مصطفی ناستی که اگر که مصطفی که شفیق قبول بکه بلا بری من باشه حوالم تجارت دین در واقع مخص که از قبول بکنه تکلیفاته سلام الحمد تماشابانه بمش همین بشتاران مصطفى وحمو شهيدين كردستاني بحث كرن و بالرز ببيرتين بالرسله من مصطفى تقريبا دي الصالة 670 من هذا المسجد دي الصالة 65 و 66 من دست بخوندن يكن صالة بشتي من او هاتن نبتنه و بسلام كويجي هو عبد العزيز و قالك زاروك كدنج هرجيا كردان هاتبون ياطلي وك عسكرية يعني دمكو مرتش عسكرية شوال در دورا خوال هوال همشري خود گره ياطلي اجو سهو لو ماجي دمك نه دريج ده مرة برد الناس که مرد فرسكي بسم الله كي آخرش كي جان گندية و demek nezdeci bunu که گروه که yani اگر کو جیوسا مرا میکار به خودی پاریزه کارن حقیقت زدل مرفوضه و لوماجی هر یک جمعه پیوستی دیپ کش خوره حوالا ببینه خوره کسی که وان باور ببینه پیدا که پیشی دو havaya dine seredune bu naviye diyor şerif bu şu piştimat bunun gündeme bu van rağmen bu grup paşeme hacıya naskirin li embelavel alın arası serde hatnamme çekici به زور مصطفى و yani Mustafa ve zaroktiya xoda داماد بيس يكي بسم اللي خستيت دو إلا مازال مليخمة وزي حيفاوي هم شريك خوش ويهلينا هم جي شريتيتشي جروبشو أوقات زيادة بوكي إدي أمجي مجبور من قبها قريبدن أم ورم باهر أم بهذا در çarşı أم در دبستاني لهم قدي در كيفن تكليمي سالي peşi birçok de çarşıvaydı bu. Yani Amerikangi çağda gelin tatili kijanre herin gelu amser batmane herin yatser derbek herin çunatname kijanre evi hesantı hatta be eme çağa alikari hevkin alikari çağa be program be plan le hestin mey zarokti evi çağı le duve çağı deji ev kuyadı be yani ki çıkaz dilsoze ki çıkaz hazire teşekkür desteği de heye teşekkür zane havari xore par ve bike divan sara deji hedi dete ol nori o demek ne per drej de yani ez gaştım yok kanaat ki ku Mustafa nava grubame de havadaki ku per hatme kalepe bavar bike پر حتما کار پیش داخل بدی پر حتما کار سر خوجه را بیجه و کی جان روز سر مرفتی که به تنگاسی اوی حواله که کو لگورا امکان خود در فتح خود و هیز و قوت خود حالات داره لپاشد صنف 4 و 5 ده yani muhtemelen به تسیر edi farkini fikir için merak şey bu. Yani fikir çava şeydi be ku tu edi tiştafandı ki yani en beşin minuvi megelek jara sere ve haberdayı andımız
بری من ناوروکای فهم نت کرد پشت من ناوروکای فهم کرد مذهب گفت اما دمکو بیشتر نموتو ترکم دیاره اما بیشتر نموتو کردم دیاره و مگوتیه یعنی امنیت نفکیده بود لی جهجه paralel مد نفخوده ویا خبرداری و بزنه بود او شهرات داوی وک نموتو کردم دیه مگوارتیه جاره که پرخوش دیویرامن ام درکتن ام چون کلا حمیدو دیار فرقینه شکرتی که فرقینه جردیجن کلا حمیدو لهمبری مجی yani esas tamam mevcut Diyarbakır ciddi farkını işte peşi bere dibine önce vatanı yani dur ve dora 8 kilometreye ev kuyadeke em şunu vederi rojake bahare bu dünya gelek hoş bu em şun gerek em bu gerin de ketin zor em ketin kula hamido لور اما مل اونيري او انجا وطنيري ومقوا مهن ويسه خرابك قالك دور مشيان قدر ساعه ساعه فيها ماشي حتى مقاش نودر مستيان ضرورت تلفات شرف مجال انا وتلك مقاش ما مزنايا وان تيبا ديت مزانه بو كمني كلمه خرابك يعني جبوك هر حرفك قدر 10-15 metre dereceyi, 15 metre frayı askera kola bu, kıyabu. O püsteci kevir şişik avet bunu. O servici boyak kirbun. Le kas ijde semahat me bir biçim kir, yek dinigi yokup ev kir, khira kir. Paşeci rojeki düsta Atatürk meydana egeyi, meydana merasim geçti bu hayatlığı. Behaviru u cigale dervici teşekkür. Yani ev fikrin kurdbune ku ez ne Türk'üm, em ne Türk'üm. Takriben de aynı emride mümkün kusala kısmını çoktur veji. Led aynı vakti de her yere çebi u her veji her vertim. Parvekir ka azildir behelim fazi ida eve devam bükeli yani reyame kaç her kutneviye Amin Mustafa bu ku şu hayatlı lur viji dibstana navin lur xalas kir min lur xalas kir esale ke beriwi jur derketim paşe evhat sanat okulu Ezvegeriyam Diyarbakır Lise Paşa Üniversite Libismine tekliğine donkarın. Yani kasete biramın lokontaya kebu ezmizan avi bu abrayvi mezin bu. Lüve lokontaya tıkabit. Şunun altına kadar ez yani gelecek şu meseleden avi meroja xab hevreder baskiriye o demek ku pişti edi şu komel ve bun kutekiliyame o siyaseta bıraksın içe bu cek mel bismillah hebu ku edi ferhat her eva ne karbol veder evdin insana o gerek eva rajı şu karbol vederi mevdin dedi o beştariya gerek havale edilen bismillah ku Vedat Aydın Kudrettin Yıldız Murat Cuvan, Mehmet Aslan, Burhan Zoroğlu, Necdet Afşar, Cafer Yıldırım, Baki İlhan, o gerek havale edine kunaha Rafurkin kunaha vevan naya biramın. Edi ciyek mehebu, varek mehebu ku emin burada hatırlayı bu sohbetin bir roje li pır bivate hemu problemin meyve çağı belki her ev var müjareki daha tımıma kaşekirin o zütavadeci Mustafa hazır bu. Başa biraz mamuste yaşar devam ki az caridin itkarım degerim mesela. Şu kazdırır dekin.
Böyle gelek spas dikim böyle her şey az bejim Faris tebniye kşandiye dibece problemimin bir tekniki heye az nikarim çareser bikim. Eğer çareser bikim az tevle bernameyi bibim ev kşandiye. Rastî ew hevdû naskirina min ez jî ji naskirina xwe pêşî behs bikim paşê ez dixwazim ser kuştina wî ser siyaseta wî helbesta wî bipeyvim bi gotina Mustafa yani ew ji min re behs dikir digo me di 1978 da li mîtînga Bîsmîlê mîtînga Bîsmîlê ya Dedeqa de hebû li mîtîngek gelek bi serûber û mezin ya ku me organize kirîbû ez em weka Dedeqadeyê Bîtlisê em çûbûn wir digo me duê mîtingê de me hevdû nas kir ew jî sedem jî bêguman Vedat bû hevalê me Vedat Aydin ew jî şehîdê me ye destê min da megafonek hebû ew hevalên ku destê wan de megafon hebûn çend kes bûn yek ji wan Vedat bû yek jî ez bawerim ya Ehmed Beyîk bû yan jî Nedîm Dawdeverem bû û êdin jî ez bûm em çar kes bûn ez pir biçûk bûm yani wê gavê di 78 da ez 17 sal û ewana gotine ya ew genç kiye ew zarok kiye falan Vedat gotiye ev zarok ew serokê Dedeqadê Bîtlisê falan Mustafa dibe ez min mîtînga ev kir lê ya rastî tekiliyê me ê ku veka hevaltî veka kar veka xebat bi hev re piştê derbeya leşkerî li Diyarbekirê çêbû normal min Diyarbakır Eğitim Enstitüsü kazanç kirîbû sosyal bölümü lê ji ber xebata man li Bîtlisê yani şoreşkeriya profesyonel bû ya min berê wî jî İstanbolê sosyolojî min kazanç kirîbû neçûm qeyîd nekirîbûm ji ber kar û xebat ji bo vîya ez neçûm min qeyda xwe çê nekirîbû li Diyarbekirê lê derbe hat xwe piştê mehek çiya ger Motkî İzmir falan em hatin Diyarbekirê li Diyarbekirê bûm em hevala ji min re gotin madem tu li virî heta bu li benda çareseriyê qeyda xwe çêke yani qeyda xwe çêke ji ber ku bila gawa ku polîs û ew pirsyar kirin wê jî xwendevanim li vir falan îcar du sê meh ser derbas bûbûn êdî yani du meh de ser derbas bûbûn dabûn Mustafa gotibû çawa ez çareser dikim çi bû şer kirîbû çi bû ew kirîbû gelek ew kirîbû çareser kirin yani qeyda min diyare çêkîbû ew kirîbû îcar pişra em li malekê bi hev re diman li Diyarbekirê gava ku heta li bendê bûn ku em derkevin derva yani ew bûn li mala serokê me bû bêçavî ser bawerim mala rahmetli Ömer Çetin bû em li mala wî bi hev re diman çend hevalên din jî hebûn û hevaltiya me ji wir dest pê kir heya ku biçe Danimarkayê yani heta heşt û çara yani pişra hemû ewka de em bi hev re derketin derva bi hev re man li Sûriyê li Libnanê li Bulgaristanê yani em dikarin bêjin ji roja derbeyê piştê derbeyê heya bi heşt û çara ama bijî em hem bi hev re bûn em jî nêzîkî du sala em hemîn evkê de yurdê de odeyê de bi hev re diman yani çawa bêjim yani kuştina wê yek ji bûyerên ku herê zêde li ser min bandor kiriye divê jiyanê de yani û yani min motive kiriye ku ez
سوسیولوژیا کشتنا کرد ji destê Kurdekê ez lêkolînê bikim. Yani bi salan min viya ez nikarim tesevvür bikim ev insanên ku dikarin bêjin em welatparêzê Kurdin siyaseta Kurda dikin û Kurdek bikujin. Nestenî Kurdek bikujin. Kurdekê wekî Mustafa bikujin yani. Ev çi dinyaya, ev çi ahlaka, ev çi Kurdbûne. Min ez nikaribûm viya tesevvür bikim. Rastî min ser viya lêkolînên felsefîk sosyolojîk kirî. Yani ew tîp mixabin tîpekê bi mêjî kolonîze bûne Türk dibêjin ki rol ew mirov dikare viya bibêje di kujerê Mustafayê de û di Mustafayê de em dikarin temsîla du Kurdên ku halê hazir di jiyanê de ne hebûna me bi wan re dimeşe civata me ji wan pêk tê em dikarin ev bikin. Rastî demekê min cigerxwîn dixwand cigerxwîn her tim di her helbestê xwe de ji me re yanî dixe çawê me yanî du tîpê Kurd. Yek Kurdê ku Kurd e hebûna xwe ya xweser resen hewil dide ku peyda bike ava bike azad be êdin jî gulamok e gulam e tîpê gulam. Yani ew tîpê gulam çi qas Kurdeyetî jî bike ev ya sosyolojiye ev ya bin hişê de ye yani mantalîteye çi qa siyasetê bike serî hilde çek deyne çek bigire destê xwe û dijî qaşo dijî dewleta dagirker şer bike lê ew Kurd hez nîne ji Kurdan hez nake ew bûye siyaseta Kurd. Mustafa ji demekê ye ku salên hefteyî kek Şefîk behs kir bi qasê ku ji hevala zanim ew ji min re negotiye lê ew jî mîna me weke zarokek yani em bêjin emrê wî 11 13 saliye ketiye nav evka Kurdî li xwe geriye ye zimanê xwe hebûna xwe bîranîna xwe ya dîrokî nasnamaya xwe geriye ye û xwe bi xwe ava kiriye ew tîpa temsîla tîpekê ya salên hefteyî dike. Rastî di destpêka salên heftê û heya dawiya salên heftê heta destpêka heştê em dikarin bêjin ew 10 salan de di nav Kurdan de hişmendiyeke nû ava dibû. Tîpeke nû ya Kurd ava dibû. Tîpekê modern. Mustafa Tan Güner ji dede qedeyê bû dede qede rêxistinekê Kurd ya resen ya ku modern bû bi kultura modern bû. Yani dede qedeyê de mirovên ku hevdû nas dikin evana ji ber prensîpên milliyetî ji ber îdealên xwe hatine bahev. Ne ku ji malbatekê ji eşîrekê ji taxekê ji meheleyekê hevdû nas kirine. Ez û kek Şefîk ewa nêzîkî 40-45 sal em hevalê hevin bi hewrane
بهودرا كلية ما هي ما بدي دقة ايه يعني بالريفست البني بالجمية ما هودن عسكرية يعني وقت شخص وقت شخصيات وقت مروين آزاد تا ككس ام كتنن مصطفى يك جوان بو كسين كوسانن كردتيا وان درينه يعني انتلكتواليا وان لجرينا وان كردتي كامل كرنا شخصيتها كردبونه جدايه خسره مصطفى تمثيله او نفشه ذكر يعني بفداكارياها بالنفس بتشكياها بايديال بونها بحث كرنا خايا كردبونه كردتيه يعني مصطفى نكاريبو مثلا كردكي عجز بك كردكي او بك كس تناكو كردك تناكو ببجا يعني از مصطفى از نرحت كرمه يعني تهديد كرمه يعني او كرمه يعني راستي ما قال لك دمكو فلسفه دخانت من سوسيولوجي دخانت ام بهورابون فاكولتي ما يكبو ما بشبرو يعني راستي يعني كردبون دوید چاوا خوا جنوه و آوا بکه ام دوید كردبون خوا چاوا شروه بکن ما بشبرو سروان واتشتا ما قصدی کن يعني لي مخابن او قناغا يكم يا كردبون ولجرينا كردبونه شروع كرنا يا كردبون ناسنما كردي يا نو دسالين دسبيكا حشتوا هاتا تيروريزا كرن او بروسيس او بيواجوها كو دسبي كريبو وبيغومانا كو اگر تبي بمرجن دربيجي تبي بمرجن دربيجي بردوان بكرا او بيواجو بگومانه که کرد دما سردما نوده و خوا پیدا بکرانه ایرو دسایا او تروریزه کرنه و پروسسی که کسین وقت مصطفى دان دست بکرن و یک جوان ایکو چالاکوانی وی اکتیویستی وی بو کسی وقت ودات آیدن کسی وقت مصطفى قال لك هواليندن قال لك انسانيندن هنا كون ناويبان مروفتكاره بك لي بتيروريزه كرنا ويكو بيغومان وك بروجي دولتي بو ولي جماجي انسان بون آلتا ويا ري خوش كرن جوارا چل ساله او بروسس حتى تنگاف كرن استن كرن بگومان نکاری بونجه هولی راکن تبی به کشتنا تبی به تهدیدا تبی به هر تشتی لی باندورا که پر مزن هبو یعنی به کشتنا کسین وقت مصطفى هن هوالان هن انسان بگوتن لعنت لبه جیانی با یعنی او چه ایشکو از سبا يعني رابم كردكيدن از انتقام بگیرم از كردكيدن هون حساب بكن كو دماكو تكك لأوروبا دست بكر كو هوالي ما دا كشتن و هوالي كادروين كرد بارتيين كرد توجرين كرد ين دن دا كشتن انسان كرد پروری او كشتن لهولندا لألمانيا لسويد لدنماركا حركتك دنجي بكا حركة مصطفى يعني جي بارتيه كدنجي دست بكرة انتقام بقرده يعني وقت شريعة عشيرتية وكا أوكا يعني ورفشة كردان لأوروبا وشواب بايا راستي دو منتاليتا يعني از قوا كوجري مصطفى ومصطفى قوا كو أبدك بينم دو تيبين كردبون يعني جهاف جدا دجبري هاف تيمن برهاف وهيدارم مروين كو قوا جيانا كسن وقت مصطفى مرخ بكن دوی مرخ بکن دوی جواکا کرد توایی مرخ بکن مصطفى چی ماهاتا کشتن یعنی مصطفى جبو پارتیه که دن خطر نبو
Mustafa xebata xwe dikir. Xebata partiya xwe dikir. Yani Mustafa ne xeter bû ji bo serkesekî. Rêxistin dikir, aktif bû, çalak bû, camêr bû, xebata rêxistina xwe dikir. Ew kesên ku Mustafa kuştin rastî mirov dikare veçe zerarekê mezin dan ji ber wan sebebên ku min got gelek însan sar bûn, ji tevgerê sar bûn, hareket sis bû, tevger sis bû û gotinekê min heye yani eger ew partiyên din lewaz bûn, ew partiyên salên hefteyî lewaz bûn, ew nikarîbûn Kurd bikujin loma lewaz ketin. Eger întiqama xwe bigirtana, eger bi şerê xwîn veka xwînî em bêjin nav eşîretî de heye ew kêda yan jî veka ku li başûr çêbû bira ku jî ku bi hecmekî mezin, bi pîvanekî mezin, bi hezaran însan hatin kuştin. Eger tiştekî wisa li Ewropa, li Bakur, li Tirkiye jî çêbû baya yani bêgumana gelek partiye hereket ve hebana hebûna xwe berdewam bikirana lê rastî ev e ku me Kurdbûnek wisa nedixwast. Yani Kurdbûn ku bi kuştin, bi terorîzekirin, bi xwên yani muhtewaya netewebûn tê guhardin. Muhtewaya kultura ku tu dixwazî ava bikî, mirxên îdealên ku tu dixwazî ew netewe hebe di jiyanekî modern de divê hebe ew bi temamî vê bihata guhartin ku heyaciyekê jî hatiye guhartin. Rastî îdealên Kurdên ku di salên hefteyî de neteweyekê nûjen heyal dikirin ew 40 sala ku ew praktîk heye ew ne ew heyal e. Yani li gor vê heyalê nemeşiya. Sedem ew e ku ew kesên kirêt, kesên cüzamî, kesên ku dikarin Kurda bikujin lanet xistin nav vê prosesê. Bilê ez li ber bifikirim digotin bila hevalê min behsa xalên gelek girin kirin spas dikim ez dixwazim bêtir li ser kar û xebatên Mustafa Tanguner ku di rêxistinê da kiriye dûrem li derbasî mijara şehîdketina wî bibin kerem kin mam şef. Ji min bu pirsine lo. Belê. Başa yani na ez Mustafa havale reis zaroktiyê ne xelkê bi hev me xistiye me her diyastiye serê me şikandiye belkî me jî serî kes zaroka şikandine me gelek hev şev askeriye gelek qîmet daye zaroktiyê de me ev tirskiriye rastî dema ku me biryara tercîha xwe a rêxistinî daye em cuda dijdaw yani me hev re nedaye ez wî hatine baev em hev ne şêwrîne em hev ne hezîne kam çi bikin divê evê de ezilciyekî me biryara xwe daye ew li bismilê wî biryara xwe daye lê di encamê de me dîtiye ku me bi hev re rêyek tercih kiriye ew rê jî rêya xizmeta milletekî ye a welatekî ye di Mustafa de da gelek me pêşî em bêjî bûne çep paşê bûne Kurd ya jî Kurdperest Kurdperwer lê Mustafa yani wextê sinifa çara pênca de bû Kurdperwer bû em bêjî li derû dora me zarokên ku îdarê wazîfe didawan ji bo ku zarokên li gora wê demê ku wan digot çîne tespît bikin dişandin nav wan gruba ku me tahrîk bikin, provoke bikin em bêjin çi dikirin xeber ji barzanîn re digotin tepkiya te, reaksiyona te li gora wan dibû pîvanek û çûn ji îdarê re navê zaroka digotin ti zarokê em bêjin nikar wî cesaret bike jî ku ka ez nebêjim ez li wê derê lê Mustafa li wê derê bûna hekaret li barzanî bikirana
درحی ویده او ایدی جوکو چوا چویه از نزانم دبه کج مالباته و بقاسی کو دی صحبت ده مجه فهم کن یا کالیوی ملیت یا مناتیه کش ده راه مناتیه کش ده مالباته ده دبه کج ور هاتی و لید جوان سالا yani چند سالیه 11-12 سالیه زانه کو کرده 11-12 سالیه زانه کو مصطفى برزانه که یجب مافی کرده شر که زانه کو سروکه کی کرده هیه زانه کو کس دوی لباوی نکار به حقیقت لیو که بنگاه شعوره که نتویه شوه yani حزر وی بالا وی konsentrasyona وی تبل سروی meseleye yani paşet dama ku mebhevred navar reksine ke de avayek reksini kar kiriyeji de her sohbetime de yani min uy met komiteye ke de karne kiriye min uy met hücreye ke de karne kiriye de tevi üyeji ezanım ku ev havalemeye u ev cizane ku ez havale üyeme u yajem havale hevin me gelek jara sohbet kiriye ji sala hafte u şeş وحتى حفتيك بري شهادة وي تكليه ما بين نوبل دوام كريا قلت لي هرتم ابن هذا نوبل تكليه ده هنا وهرتم ما أب مثلا مناقشة كريا يعني أمي في قسمتك شوا باشترج في ملتي ممكن أمي في دوزة شوا قنشتر باشتر باكشتر بيكو أمن حقيقة الكسكي بكن ضرر بدن ملت خو بپیش دبلخن جه هفته شش و حتی شهادت آوی تمام بالا وی کنسنتراسیون آوی لسر وی مسئله yani من ندیتیه که مصطفى تبی ام هقص نزیکی هفن کجمرا باسا کچکه که کریم بای خورتون نوستمت خوند اولی می کچک جد دورا ما هبون بس نکریه یک روزه که بس نکریه سر کچکه حس کریه کفایش کچکه حقیه پیره در کتیه پیره چایک بخوریه پیره قهوه بخوریه قد بس نکریه بسا اندیشه که خوی تابت فی نکریه جمره که دوید ده سردمده حوالوی ان اینیزیک ازم نوا حوالوی که ام هفره در کتنه درو ام هفره در کتنه چونه لبنانه جی ام بیشن دما که ام kampın askeri bun her sohbet ama servi yani emi vegerin velatı koya emi çubukin emi çavabikin emi çazriyek leşkeri bikin emi ve tekoşini bir mücadele çava peşler bakın tamamı bağlavi bir serviye ki bu tamamı enerji akıt riye ki de ne mal ne mülk ne hanin tişteki de nevi de bala videt ama videt bergaha videt tünev. Obserdaji embejin her tiştevi jdil bu. Yani şu demek ki bir perseveje mi bir perseveje Mustafa eğer tüm gotine ki bir tarih ki teçibeji az bejim jdiliya wi bu. Her tiştevi jdil bu. Bıkası ku bawer dikir, bıkası ku iman petani بدوی آوی تشتی که حضر کریه بجیعانیه مروفتی زلامتی جنانتیش خوش ول درده اگر که مروفک تشتی که دبیجه بکه و تشتی که نکار بکه جی نبیجه انسانه شوه مصطفى چه داخواست کریه پیشی گوتیه از جبو جیعانی ناوی کاری از حاضرم از آباده مده چه پیشنیار کریهش حرکتا خوده جهوال خوره her tişte ku karim viye bike muhakkak talibi pek anina ve evviye epişi. Hevkas cüsuz, hevkas bidoza xwe ve giredayı, li hevkas bi milleti xwe bi axa xwe ve velatı xwe ve giredayı. Beli. Niha em tevjid zanin ku Mustafa Tanguner ji teref PKK'yî an vehatiye şehîd xistin. Yani xelk ji derva velê binêre gelo wê bifikre bipirse ji xwe ji xwe re qey Mustafa Tanguner dijminatî li PKK kiriye
یعنی نێریناوی یا لەسەر پەکەکێ چ بوو بازم ji yek ji we mamoste sar کیژمت خوازی باشه yani nêrîna hereketa wî çi bû ew jî ew bû nêrîna Ahmet Teva Games'e de veke ev bû hinek tavê tune bû yani têkiliyê me û PKK beriya darbêjî ne di seviya dijminantiyê de ye yani eger dijminantiyek çêbû ve jî ew dijminantiyê di manîfestoya PKK de bi serebatiye kirin. Di rastiyê de rêxistinên dinê tu carî rêxistinek ji xwe re weke dijmin îran nekiriye. Ne di aliyê programê de, ne di aliyê propagandayê, ne di aliyê helwest û têkiliyên rojane de kesî ji xwe re ji bilî dewletên ku welatê me dagir kirine pê ve dijminek din bi nav nekiriye. Di nava rêxistinên me de bêguman tiştê nexweş çêbûne li ciyê ku dedekade serdest û pir qewet be neheqîbekî hinekî din kiriye li ciyek din hinekî din neheqîbekî li dedekade liye kiriye lê tu rêxistina jî ew weke sebebê dijminantiyê wan nakokiyên herêmî kar naniye. Loma jî pir rehet pêşî li nexweşiyan ya jî aloziyên wan hatiye girtin bêyî ku xûn bêrijandin bêyî ku dijminantiyek çêbibe. Lê mesela PKK de êdî müdahale ji ku ye çawa ye niha piştî 40 sala û ku em hatine vê rojê famkirina wê bêguman pir zehmet e. Lê ji nîşka ve bi taybetî piştî derketina derveyê welat a Lubnanê û ji salên 84 pêve piştî ku di nava PKK de jî grûpek jê veketiya wan weke talûkeyek gelek mezin muhtemelen ji xwe re dîtin tevî êrişê li wan êrişin lemberî kadroyên pêşeng ê rêxistinê din jî dest pê kirin. Niha ev kesê ku Mustafa kuştiye navê wî diyar e hatiye girt çûye teslîm bî esas ya di rastiyê de ew bi xwe çû teslîm bû yani hat nokteyekê navê wî Abdullah Oran e bi xwe dere teslîm dibe yani rêyek din nabîne dire ku di nava rêxistinê de îhtimalek mezin ew ê were kuştin dere teslîm polîsê Alman dibe li sûcê xwe bikirtê cezayê xwe dikişîne û derketiye jî niha li derveyê jî derketiye cezayê xwe kişandiye. Yani ew bi xwe hatiye nokteyekê ku êdî ji wê sîstemê nikare bi wê sîstemê re dimeşe. Yani a ku hatiye damizrandin sîstemeke ku beşek ji Kurda kare ji hevalê xwe re weke dijmin nîşan bide û bi ser ketiye. Problema me mezin ev e ku bi ser ketiye. Niha em sedî sed bawerin ku Mustafa ew ê nikarbûna Kurdekî bikuje. Kîjan sebebê dibe bira bibe. Ew ê nikarbe bikuje. Gelekî ji me jî ew ê nikarbûna bikuje. Esas yani meşandina karê rêxistinî ca natkare tiştên var ser însan ferz bike. Lê ferq di wir de dertê ku yek kare bike pir hatî kare bike û yek jî nikare bike. Mixabin ew ê ku nikarbûn veya bikin îro di qama raya giştî a Kurd e wek kesê ku wenda kirine tê qebûl kirin. Lê pir rehet bû esas her rêxistina ku yek di do jî hatin kuştin dikarbûn bersê bidana. Lê wekê ku Mamoste Yaşar got ka ew halê me li Ewropa çi bûna ber çavê dunyayê çi bûna eger ku em piçek karbûna me karbûna wê bifikirin belkî me karbû ji xwe rê jî bervadiştan bistanê wê derê. Yani ev ne mesela wêrekî û ne wêrekiyê bû. Ev ne mesela mêrxasî û ne mêrxasiyê bû. Ev mesela ku yek
kare kambağ ve letifteki ne fikre li zararên çalakiya xwe ne fikre û bike û yek jî kare li zararê wan teva bifikre encamê wan bifikre û neke. Mesele vir de bû. Mustafa ji bo çi hat kuştin niha dawiya salê heştê de heştê û çara de çend endamên Komîta Merkezî pêkî veketiyan. Yek ji wan Semîr e, Çetin Güngör e. Çetin Güngör wextê vedikete tê ji rêxistinên din re dibêje ku muhtemelen PKK dikare tiştekî wisa bike. Yani qasî ku ez pê hesiya me ew ê derê xwe bide kadroyên rêxistinê dinê, kare zararê bide we hayê we jî hebe. Rêxistinê dinên veya pir cidî nagirin arastiyê. Dibên belkî ji qasî werdike ku têkiliyê me û PKK xirab bike ya jî kuşxwe pêkiliyê ku ne pir başin wan têkiliya sabote bike. Ji bo ku wê demê de bi çepên Tirk re hinî grûpên Tirka re yekce dev yol bû ku eniyek jî heva kiribûn. û bi wasta wê eniyê jî êdî bi rêxistinê din re jî têkilî datanê. Rêxistinê dinê ê Kurd jî bi navê wê eniyê, eniya hemberî faşîzmê ku jê re mirov nav kiribûn, wan têkilî datin. Yani ew hewl hem ew cephe bela kir û hem jî têkiliyên rêxistinê din û ê PKK jî sabote kirin. Yani ku nû hîn dest pê dikirin, ew têkilî jî sabote kirin. Bi qasî ku meref ji wan şîroveyên wî ji xwe nivîsan jî camêr, nivîsan jî ji bo ku kesek bê kuştin ya bibe hedefa wan sebebek herî maqûl ew e ku ew kes li der û dora xwe jê bê hez kirin gotina wî pere bike ji aliyê rêxistina xwe ve jê bê hez kirin û karibe îş bike, kar bike rêxistina xwe birêve bide. Ev sebebê hilbijartinan Mustafa ji vê pêre ne tiştekî dinê yani. Ez dixwazim ji mamoste Yaşar bipirsin gelo çima yani Mustafa Tan Güner bi taybetî ji teref PKK ve bû hedef kerem ki mamoste. Keko ev bedbextiya herê mezin ew e ku min behsa her gotinê min serviya ew dike ku gawa ku Kurdperver çi guman tuneye bila herkes civaka Kurd bila bizane ku Mustafa xwe terhan kirîbû ji bo milleta xwe, ji bo gelê xwe û erkê xwe bi dîsîplînekê, bi kulturekê, bi hişmendiyekê pir mezin û bi fedekarane, bi insanek rast, bi sadebûn vê karê xwe dikir. Ew ya jiyana xwe dabû milletê Kurd. Ji bo azadbûna milletê xwe, ji bo dewletbûna milletê xwe, ji bo avakirina milliyekê nûjen. Bila kes jê guman neke, ji ber ku gava ku tu bûyî hegemon ya siyaseta Kurd, dinya te veka temsîla Kurdan nas dike, lîderê Kurd nas dike û gava ku tu Kurdekî ku jî dikarî pir bihêsanî nav cîvatê de na dinyayê de ew bikî bidî qebûlkirin ku ev ya xayînek e, ev ya dijminek e, ev ya yekê ne ev ya îro pir baş e ku îro ew bername tê kirin û spas ji bo te yani aktuel e. Bila herkes bizane ku Mustafa resen Kurdperver bû. Xeteke nû, xeteke rastîn ya kurdeweriyê pê diparast. Temsîla rastiya Kurda dikir. Rasteqîne bû. Gotinê vê û kirina vê yek bû. Lîstika nedilîst. Kurd bû. Hat kuştin. Ew kuştin ne kuştinekê tesadüfî ye.
ev kuştin sistematik bu, metodik bu, uca aliye reberi PKK Abdullah Öcalan ve dahat kirin. Çi kuştin hatibe kirin, be izna, be irade Abdullah Öcalan ne hatiye kirin. Navi cüzamek ya navi katilek, navi nizanım çi evya tetikçi, evya çi ev kavitin ne ya? Ev cüzamti, seroktiye despedike. Ev tevgereke cüzamti na vanda bu edi mentalite, metot, sistem ki Kürt baş be, genç be, yan ve irade avi beta xrakirin biat juana bike ve emrevan u beka müridevan kar bike yanji hain ilan bikin o yanji gavaku xaterel servan be kuştun. Xateri çi bu? Brasti Mustafa Çava çu Danimarka Aliye rexistina partiya xada xabatek çalaktır kir. Yani li Danimarka rexistina ki baş ava kirin, li Fransa, li evke xabatin vi baş bun dimeşya. Li kuştuna Mustafa ji aliye mentaliteya, stratejiya, taktika leşkeriya PKK beguman evke, beguman bizane bune, bir stratejiye evke, hızbücere. Yani Mustafa dikkari bu, be kuştuna Mustafa dikkari bu rexisine kek bide. Dikkari bu be dersek ki bu kesin kadro indin ku embezin sıspın, sarbın, tevgera kurdayetiye sarbın. O mrof dikkari bece ku divit işte da serketin ji bu. Yani serketin. Gelek insan dve demeda duheval hatin kuştun, dve navi Kemal Eyüp Atsızcı hem bakın, Danimarka hatin kuştun. Ev cevale kemeyi kadroymek per bu merkezi bu, navendi bu, evki bu perpersiyare kovara jinani bu, yani kovara ki bu demek da havale ki per heja bu, per kalite bu. Gel çend meh naberavan da hey yani hata kuştun. Naha mesela Mustafa kek Şefik Got yani mesela Mustafa PKK çiye. PKK mesela milleti Kürt bu. Yani meseleye herkes ya bu. Her partiyan, her insanın kudhazın hizmeti kurdayetiye bakın problemi ki var bu PKK. PKK tevgera Kürdi ji xatê xwe ji normalbûna xwe derxist. û nîqaşên me teorîk hene. Çawa bêguman Mustafa jî gelek cara kiriye, bêguman Şefik jî kiriye, min jî kiriye, min bi Mazlum Doğan kiriye bi evke axaftin navê Çetin Güngör kir, bi Çetin Güngör hê heftî û nehada min nîqaşên kirine. Evana derketin gavaku ev derketin tevgera Kürdi yakum az bahstikim edi forma girti bu. Teşeya girti bu. Ev netebun, aktörbun, siyasi cuda bu edici Türkan, halika otonome, xaseriyavi heye, hareketame, tevgerame, Diyarbakır kiriye naven, rexisine ki müntezam modern dinav gencen Kürt'e de hatiya bakırın. Tevgera apoçiyan de haftı şeş haftı haftada veka beji yanaşma bana gotine ki yanaşma he yani gavaku yekeci mirektiye ki ya aşire ki ve dikkate de çeha davece evkeki jvan rad ben yanaşma mesela de mirektiye ama da gelek kesin ku yanaşma. Yani vak yanaşma hat bu tevgera Kürt. Cephe Ankara, cephe Türka vaktiyan kaşo bin tesir avanda bun evke vandun hatın çidi gotun beguman nikaşa ki ideolojik bu, siyasi bu. Nikaşa esası dinavbera PKK u ev hareketin dinde u hareket amada ev buku tevger netevi dest bekiriye
بله ایدئولوژیکن پرسکره کنن سیاسی هن پرسکره کنن لی خطا سیاسی هر روش سال به سال دبه تفگره که جواکی گنج انسان هشیار دبن پروسسه که هشیار بون و روناهدار بون دست بکریه انتلکتل بون دست بکریه کرد خودی لخوا درد کبن لخوا دیگرن ناسنامه خوا دیگرن پروسسه که جواکی سوسیولوژیک بویه یعنی دناو چند ساله دا توگره کردی به سدان انسانان گیهاش به 100,000 انسانان پروسسه که کس نکاری بون دولت نکاری بون پیشیاوی بگره نه به چک نه به تشتکیدن به خباتین انتلکتوالی به خباتین کلتوری به خباتین سوسیال حتی از تکارم بجم به آرگومن زیاده سیاست چینا یعنی سیاست کی معنوی یعنی سیاست کی انتلکتوالی هبو ام جبوکو ام بجم باجر دا رئیس بلدیه شارداری بگرن یا به ملت وکیلی یا نظام چه نه جبو واتشتاش دنام سیاستی دا بود سیاست کی ایدئال هبو جبو جواتي را كولتورة كي نرخة كي إيدالة كي نو و بيقومان أفيا بروسيسة كي برجش بروجة تشكرن شوا تكارن بري خو بدن جيه كدن أو كدن أو هوالانا هاتن قو أمي شاري تشكتاري بدن أمي در كمن سرچيا أو تشتن كهون دكن أو خاينتية أو ياد تسليمبونا دولة تركيا partiye yasal derneğin yasal tişte siyasi tişte hukuki yasal evana hamu xayintiye hamu gridayı bir devlete Türkiye dişevi derketin nikaş ama abu yani ere beguman be rojek be belki çek be bekarani le anaha milletime insanıma kadroyuma ne amade evtiştaya ne amade روج به بلکه چک به بکارانی لی آنها دمکو düzene ki nizame ki te amade u baş fonksiyon likire kardike demeşe em çima bi destiha viya xrab bikin çima viya provoke bikin tevgera pekeke ev kesin van apoçin peşin eko hatin jibo provoke kirina tahrik kirina ve prosesi hatin ve prosesi bele beguman problemi me be mentaliteyi hep beguman problemi Mustafa'cı be mentaliteyi hep dijminti eva anaha bir aktuale anaha çi minnet amın Abdullah Öcalan kesin ku serokti avandikin ev ki avandikin tunaya çava ku çi minnet amın devleta Türkiye ku Vedat hevalêmin Vedat şehit kirin tuneye ava işê xwe dikin Vedat azadiya milleta xwe dikir ji bo viya tekoşîn dikir Vedat zanî bû ku rojekê wê dikare were kuştin jiyana xwe ji bo milletê xwe terhan kirî bû viya çi minneta wî tune çi ewka wî tune lê gava ku ji destê Kurda bê kuştin و سرناوی خلاص کردن آزاد کردن کردن تو هری کسی که وکم مصطفیان دهان کسی وکم مصطفیا بکوجی و پشت 40 ساله تو هری بیجی والا عفن ما عفو کن ما غلطی کر ما شاش کر ایرو دوی او کسی کو باور دکن کو او حوالین کو هاتن کشتن خاین بون با جبر کو جوان را وساده گوتن خازن پیشیا PKK بگیرن خازن پیشیا شورش بگیرن دولت بون ملت بونا کردا بگیرن لوما ما اوانا ام جهولی را دکن ام جزا ددن وان اوانا همو ظلام ترکانه دولت کسین işbirlikçi devletane evkane بوان argümenan milleteki manipüle kirin xapandın او خپاندن بگومان حیا نهاجی دوم دکه نه بتنج توگرین کادروین تمثیلی یا باش کشتن او حوالین خوای کو دنا واندا و پرساد کرن یا ام کردن او جی کردن هون ام چما وان دکجن او کسین کو پرسن وساد کر
ev jî hatin kuştin. Kesên wisa jî hatin. Ew kesên ku digotin yani ez jî dixwazim tiştekê bêjim ez min canê xwe daye ez derketime serê çiya destê min de çek fedakarî dikim ew dikim lê yani tecrübeyekî min jî çêbûye ez jî carna rastiyan dibînim ve rastiya min jî godar bikin na ew kesên wisa jî tên dahatin kuştin. Anaha dem ew e ku milletê Kurd pirsa kesên wek Mustafa bike. Çima kesên Kurdên mîna wan însanan ku mîmarê kurdeyetiyê bûn, kurdeyetiyekî nûcan bûn, çima hatin kuştin. Anaha ew deme. Ne tenê xarziyê Mustafa vê pirsê bipirse. Hani dibin ya Tirkiye ateş düştüğü yeri yakın. Na bila ew ateşa ku kete bi ketina Mustafa wan netewek Kurd şewitî. Ne tenê malbata Mustafa. Ême ew xweziyên me, ew xeyalên me, ew projeyên me, ew îdealên me têk birin. Gawa ku çawa ku got çöküntî kirin. Çöküntîya herê mezin ji destê wan hatiye kirin. Erê kolonyalizm milletan çöküntî dike. Zimanê wan bê fonksiyon, bê işlev dike. Rast e. Lê çil sala da tiştê ku ji aliyê ev tevgara ku hat got na ez ji we baştir çêtir dizanim ka vê îşê bidin destê me êve hûn sistopistonin bi kowaran bi eleman bi nizanim çiyan bi kulturan bi ziman bi nizanim çi ev dikin henekî xwe dikirin gawa ku cara yekem di mîtînga dede qadeyê da ana dilde eğitim ew kekirin henekî xwe bi wan dikin hûn çawa watişta dixwazin ji destê wan hate pûç kirin lê bêguman pirsa heqîqeta Kurdî netewa Kurd tiştekî dîrokiye, tarîxiye, sosyolojik e ne tenê bi temsîlên siyaset tên şaşiya wan ya qenciya wan tê holê ya jî holê radike. Fenomenên heqîqetên sosyolojik bi temsîlên siyasî ji holê re nabin. Yani xwebûn ji holê re nake. Temsîl dikare here teslîm bibe, here tiştekî din bike, xwe şaş bike, teslîm û xwebûn îro di nav krîzê de ne, krîzê de ye di nav Kurdan de. Ew temsîla ku salên hefteyê da dest pê kir û xwe rêyê xwe baş peyda kirîbû, rasyonel ew kirîbû, aniha jinûwa divê ware şirove kirin, ware pirsyar kirin, ware vate kirin, da ku ew prosesa, ew demên ku wek îdeal, wek ew dest pê kir, jinûwa ji bo xwenasiya û hişmendiya Kurdan de bi taybetî di nivşên nû de were pêkanîn bêguman ew jî bi pirsyariya civakî dest pê dike. Bi taybetî ew kesên ku hatin xapandin. Ez xwe wek kesên di nav wan kesan de nabînim. Ez nehatime xapandin. Çi carî, çi deqe, çi lîstekî. Lê îro milletek pir mezin di nav xefletê de dijîn. Di nav krîzê de ne. Bi pirsiyarkirina kesên wek Mustafa çima hatin kuştin dibe ku dest pê bike. Îro komisyon da ava dikin di meclîsan de bîst sala qedexe kirine ka encamê wan tutanaxê wan çi ye çinîne bîst sal şûn da vê vekin. Bêguman ez zanim ku kes pirsiyara PKK te çima kadroyên partiyên Kurdên din te kuşt. Te alternatîvan te çima ji holê rakir. Dixwast rakî. Te van însanan
insanan çima kuş ve insanan ve kadroyan ve insanan ne tene ev bitenine havale wan hene malbati wan hene kesi wan hene askeri wan hene di komisyonên Tirka de komisyonên meclisan de bawerim ew pirsiyar nayê kirin mixabin ji aliyê malbatan ve tê kirin hêvîdarim malbat jî divê barî de gelek xwedî cesaret û vêrek bin pirsiyar bikin lê ew wezîfeya me hemûya ye ya entelektûelê Kurd in ya siyaseta Kurd e ya cîwaka Kurd e berî her tiştê divê em ji bo cîwatekî adil cîwatekî huquqî di nav xwe de em ava bikin heta pirsiyara kesên kuştinê wek kesên wek Mustafa neyê kirin neyê muhasebe kirin em nikarin ji îro şûn de jî tiştekî nû tiştekî paqij bidin dest pê kirin tiştekî adil tiştekî însanî bidin dest pê kirin bila kes ser bi gotinan bi belavkirina paradigmayê nû dîtinên nû bila kesî nexapînin eger heta ku tu hesabê xwe nedî tu xwe ew nekî tu nikarî xwe paqij bikî destê te bixwîne û tu dikarî berî her tiştî ji bo Kurdan divê hesabê xwe bidî ne ji bo Tirka Belê mamoste spas dikim bername me jî berdawî dibe ez dixwazim gotinê we her duyan jiya dawiyê bigirin Naha tü sebebin meşru kuştina Kurdekî kuvveke me nafikre tüneye. Tü sebep nikare ji hezarî yekî ji wî rast derxîne. Meşru bibîne, rewa bibîne. Sebebe ku ha ne ji aliyê vicdan, ne ji aliyê ahlakî û ne ji aliyê perspektîfên kurdawariyê divê ji aliyê Kurda rewa neyê dîtin. Yek divê em veya bi tundî û ji binî red bikin û ji bo aştiyek navbera Kurda jî divê em paşa xwe vegerin û her yek ji aliyê xwe, her yek ji bergaha xwe, ji kozika xwe daxwaza ronîkirina van kuştina bike. Niha ez ê ji were navekî bibêjim ku li Almanyayê şoreşgerekî bi navê Kürşat Tîmirolî kuşt. Ferit Akçan, kesekî bi navê Ferit Akçanî kuştiye. Ev kes paşê vegeriyaya Türkiye hevalên Kürşat tespît kirine ku Türkiye'ye giliyê wî kirine polisê Tirka ew negirtine. Paşê giliyê wî li ba polisê Almanyayê dikin. Adresa wî didin polisê Almanyayê. Polisê Almanyayê bi wasta Interpolê ji Tirkiye radestkirina vî şexsî dixwaze. Ev şexs piştî ku Kürşat dikuje li ser navê PKK Kürşat dikuje bi wezîfekirina PKK wî dikuje vedgere Tirkiyeyê li wir fîrmaya li ser navê xwe ava kiriye heşt cara tevî ku Interpol lê digere ji Tirkiye derketiye derve Tirkiye û das paşê vegeriyaye di 2010 sala 2010 tê Xırvatistanê tê girtin û Xırvatistan wê teslimî polisê Almanyayê dike. Li Tirkiye camê dora 14 sala legal geriyaye. Yani şwere fîrma vekiriye li ser navê xwe fîrma vekiriye. û weke karmendeke jî îtibar dîtiye ku li wê derê mayiye. Yani ev têkiliyê hexwaz têkiliyên tarîne hexwaz dikare tevgera Kurd zinav xwe de tahrîb bike, provoke bike û bibe sebebê encamên hexwaz dramatik û bi salan êdî ku em nikarin tamîr bikin. Loma jî her yek aliyê xwe divê doza ronîkirina van kuştina û van bûyera bike û bi ısrar bike. Eger ku em nikarin van mesela ronî bikin û tiştê ku pêwîst ve bi wan nedirin gotin
aştiyek nafxe evi pır zahmet bide. De siberoya de. Mamosta kerem kin gotini xoyi daviye bejin dur az mafya xaftine bedim Yaşar Abdüselam oğlu em bername bir davi bidin. Na em gotin emni davine Bəli, yani em hatine noktaya ki derengi beji em karın doza ronikriya bu yerin uhabikin avana ne hatane ne şaşine avana cürmün günahkarine ku civanın Kurt kadroyun Kurt evke Mustafa evke Eyyub evke İbrahim Hoca o gelek kendini esas yani divan sala da Avrupa'ya dora 5-6 kadroyun reaksiyonu edin ya artık koştun. Yok Juan ve Katiyan artık koştun. Teva kesin ku hazır bunun jiyana koş reya velat yapade reya millet yapade bidin ku desti kurda hatim koştun. Divi em bana roni uzeral bikin o edi çir lazım bekirin. Özre hoşbaniye xwarejmandine nizanim le tiştek ezanım dibi em doza ronikirina van bu yara ji vê rêxistinê bikin. Ji bo ku bi destê û bi qerara vê rêxistinê evî sanatı kuştin. Belê mamosta spas. Kerem kin mamosta Yaşar. Hoş. بله مخابن فارس بیشتر نبود نکاری بود بیشتر و فارس هر سال مصطفی را نامه نویسند راستی نویساندن آوی نامه جرا او بو رتوریک بو یعنی اساس جهواری خورا نویساند کسی که ساغن لیکن مصطفی را آدرسه دکر rapor dadı bu yani rafşame çavaya bizan anaha vidarım anaha demhatiye Mustafa ra disa namaya ki insandın demek ki kritik denem demek ku idealin Mustafa rastır ketin evin ku kuştuna Mustafa kırın ev tekçün evgeravan tekçüye dibe gele kurt beri ساعتكي بري روجكي دبي ابيا تشقى زور جيبا زحمت جيبا ازانا بر زحمة مروف بشتي اوقز بدال وبشتي اوقز فدكاري قبول بككو هاتيا خاباندن تكچوية قبول كرنا تكچوني روناهي كرنكي هشيار بونكي نو جبو كردان بيا كأو هشيار بونا كود سالين حفتي دا دست بكري بود راستی از خازم تشتکی بجم از سوسیولوژی کردامه سالان از سربیا خدمتم برزانا وسا کسی کو به خلق خوا قوا کو امد پیبن بیم انسانی خورا ما مستدبی تو سوسیولوژی کردان اصلا کی کرد زوره او دیکن بزوره تین سرایی اشتباهی بکه نه عقل نه هشمندی نه تشتی منطق نه تشتی وسا زور زانه زیر زانه hani چه دلیلی کرد چخوا او قوان هیا yani او yapır اوکی دیکن بیامن ملت بون به مسئله زورینینه ملت بون به مسئله هشمندیه و ملت بون به تاکه کسان به انسانان به فردان چه دبه فردین کسایتی آخه باش آواکریه دیرینی آواکریه شمندی آخه اخلاق آخه اتیک آخه کسین وقت مصطفی به کسین وقت مصطفی نتوه آواده به به مریدان به کسین کو عقل خواه هشمندی آخه فراست آخه هر تشتی خواه تسلیم کسی که کربه جه عشیرت کاره آوا به جه جمعت کاره آوا به جه تکت کاره آوا به لی نتوه نوجن ور آوانا به اگر کرد کود کردبونا خدا و خباتا کردبونا خدا براستی درست بن جدی بن دوی ایرو
بسری خواه به هشمندی خواه بفکرن نه به کسی او پارادیگمایا نو آنها یا کتی گوتن روشکی کریتیکه پر خرابه یا کو دخازه هشمندی آمد دیسا جدستی ما ببه تا که کس تن نبن مروین آزاد تن نبن تکی انسانک شخصیتک لیدرک در حق هر کسی دا حقوق بده راجونا بده دستورا بده دیسا او تشتی او کرن ایرو پشت ویادا ایدی اشکره دولت شی اشکره برای حیانها ام نکارنه بکن اشکره آنها دولت شی پشت ویدایه که شفیق تشتکو از آنها تشتکی خبرکی برای چند روزه والا که پر جدی یا کو دنا پارتیاوان دا کار دکه نه پکه لی پارتیاوان رسمی دا کار دکه تلفونی من کر گوت او کما تماشا کریه گوت تشتکی عجب کد یعنی تشتکو اگر براستی راست به از هویدارم حوالی کل بلاتن و لناو خلقی دانه ناو وان دانه دوی بیا او بکن پشتراس بکن یا او بکن دگوت کسین کو پیشنیاری وان هنه رخنه وان هنه جبو پروسسی جبو آشتی جبو نزانم چه اگر نل گول داخاز خطا بخچلی و جلان به گود دچن راپور ددن میته کو اویا دجی بارشه راپور ددن کو اویا دجی بارشه اویا اوسا کریه کو ملت ایدی هش بویه یعنی نکاره دنگ خواه بکه نکاره نکو دجی بارشه نکاره پیشنیارک بینه یعنی اویا بوی نتوه نایاوا کرن بوی کرد جکولتی خلاص نابن اویا جنوه و آوا کرنا کولتیه کولونیزه کرنا کردایه جنوه او پروسس او پروژه سدی 95% یا کردا ایرو مانیپوله کریه طبعا اگر این ویژه هنن یعنی مروه نکاره بحث آشتیه دیکن بحث اوکه دیکن مروه نکاره دیجه آشتیه بسکنه وک رتوریک بحث اویا دیکن او پی دخازن انسان ما بیدنگ بکن دوی کرد بیدنگ نبن نتوه نوجن به بیدنگ بونا انسانان نایاوا کرن من خواست سر براستی سر مصطفى قال لك تشتن خواش بيرانين وتشتن تشبويا وقال لك تشتي خواش هنا او كنا اللي مخابن برنامج اوسابوكو دوي او تشتنا ما بقوتا اللي براستی بيرانين بي کو خاراکترا بی میزاچا بی اخلاقا بی نیرینه بی ایدئولوژیا بی فلسفه بی نشان دادن تشتین ریاکسیون این بی دا یا روزانه دا یکو بمرا چه بویا اپویا تشتین نوسا خوش هنه من خواست تشتین نوسا جی بحث بکم لی مخابن وقتو نه بله سپاسیا وقت کن مالا و آوا و ناتن برنامه هم ده شخص مصطفى تانگنرده همو شهید کردستانی این کو تخیرت کیشو میرخاصی خدا خو بیدنگی بخش کرن هم بجنا خو لهمبر همو شهید کردستانی ده طوینن کو هجمارا شهید کردستانی جنفوسا گلک دولت جهان زیده تره مصطفى تانگنرجی یک جوان شهید آیه رحی وان شاد دوزا وان سرکفتی کجر وان نمابن او نمرن جبر کو شهید نامرن مالا و آوا سپاستکم ماموستا زد مالاته آوا گلک سپاستکم کتا برنامه چکر گلک سپاستکم دوته پاس باش ماموستا بمین الخیر و خوشیه دا ایوار باش ایوار باش